Minista wa Kigina kaunti-inĩ Tharaka Nithi Lawrence Rweria natarĩrĩte thĩna ĩrĩa bonaga ya kũrutĩra akari ngũgi nĩ ya kwamũkĩra kĩgĩna augĩte gĩtũmi mirandi ĩmwe ĩrĩa akari bendekithagia ithithagua iremaga gũkarĩka ntũti nĩ kumania na wagi bubu bwa kĩgĩna. Atarĩrĩte bubu kĩrĩ gĩkaro kĩa mũingĩ Ntere Chachuka akari bagĩtarĩria mirandi ĩrĩa barĩngĩenda kũthithĩrwo. Martin Mugambi na kũrĩkithia warira ikaro bia mwingi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi birekiritie na kuruthwa minista wa kigina kana wa mbeca ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Lawrence Rweria ariuga mathina makimbeca imo magiragia mirandi ĩrĩa yendekithagua na atũri mirandi imwe kuruthwa. Wananchi ni makuria maruthirwe project mingi muno mbati mbeca ni limited itikwigana. Number 2, wanalea twa prioritize within mbeca iria tukunenkerwa ni national government na iria tukucollect through own source revenue ukethagira iria ikuririswa ni national government itigukinya in time ende mwe mwaka ukathira tutiririce ritwe kogu tutiumba kuruthana project iria turabangite within mbeca iria tu promise twa igauka. Then kuri na thande donors ni matu promisaga mbeca within the year na tukambudget lakini yakinyaga kulirisi mbeca inu iteliriswa kogu ikatuforce igatubindi tutigane na project inu nontu gutebu tunkirutha tutena mbeca. Rweria ariuga amwe na bobo akari batiumba kwithirwa bakimenya ndeto ino na ikyo gitumi bathia na mbere gucukuma kana kutheta thirikari. Ende mwene ucha makiringa kelele lakini kama batere kuelewa gutebu turutha tutena mbeca nontu tukegwa tuliere ni taikandona twira agatunenkera mbeca then yakarega gutunenkera gutebu tukarutha gutika kurungamia project yenu ende mwe kulingana na project iria tubangite ndona akarega kureta ni turutaga mbeca program ni imwe kenda tuthirie mwe nontu ni muhimu ethire nontu tutemetigira gatagati rigo kethagira ka project kamwe gakurungama kenda tumba kuthiria kamwe. Aritie mama kagita gikaro kya mwingi wandia karingani gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe kagita akari kunenkanira mendekithia maho arabendekithitie mirandi mwanya kuruthwa kiri gicigo mbunge giki nontu tuyo youths nitukwenda thirikari ituruthira ibaro na itugurira mibira na tuve uniform cia kuthakaga riu tukwariria about sport kwina tubarabara tungi irimaga na tungi gatigaria riu twaromba thaa ino budget ino mathiete kurutha mahakikisha tubarabara tutunde tukwenjwa ta mauntu mamwe mayai twauga mauntu ma barabara tukunenkanira mauntu makonie sindi classes street light tabu tukuga kasirate kakambiriretie kieleni karingite na kagekirwe street light nontu wabule kuringana wange to tukuna muthenya gikaro ni gikenkinya ntu ba mawathe baraumira na kuga boiba kwenda gutwa kumenyithagwa mothina mbere na mantu marama gukarika ndeni ya kaunti ino. Antu mena mawathe nitugusaturi atigire nyuma sana kuri mantu mama kuendelea kuri counties tutigusaga twina like county yetu ya Tharaka Nithi muntu na PWD matigusamare mekire orito na tukobota kumaririo monde arengwetikia budget yenu ekiruthwa nitukegwa turi considered antu maretete na thimu nontu niyo nebwe karua tauni kina me public participation yereku na nacha na ntemwete nontu rani neteketie ntikwenda kubenwa. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge gechuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi.